mig, som i aften på teamets vegne har fået æren af at præsentere Valentus, vores 7 forskellige produkter. Og så i aften som noget specielt har vi vores key speaker med, vores upline og vores samarbejdspartner John Haremsa fra USA. Og det er John, som vil tage forretningsdelen, snakke omkring Valentus, snakke omkring vores forretninger, snakke lidt omkring, hvorfor network marketing er en rigtig interessant model for mange helt almindelige mennesker. Lynkort lidt omkring mig selv. Jeg ved, nogle af jer, som kigger med, kender mig i forvejen, og for andre vil jeg måske være helt ny. Så til jer, udover at jeg arbejder med Valentus, som jo for mig også bare er et sideprojekt, ligesom der for de fleste andre, så arbejder jeg dagligt som personlig træner, har altså været i fitness-sundhedsbranchen i mere end 10 år faktisk. Man har altid interesseret mig for træning, sport, sundhed. Jeg gik, da jeg oprindeligt er fra Svendborg, nu bor jeg i dag i København, men i sin tid gik jeg på Sydfyn Sports College, så har jeg altid dyrket enormt meget sport og vidste, at træning og sundhed var det, jeg ligesom skulle gøre karriere indenfor. Og den karriere, den startede for cirka, jeg ved det ikke rigtigt, men lad os bare sige 10 år, der er nok lidt mere end det. Tiden går jo desværre rigtig, rigtig hurtigt. Der startede jeg i fitnesscenter som receptionist, blev ret hurtigt instruktør og personlig træner, og så faktisk siden da har jeg levet det, der var min drøm, netop at blive personlig træner, og er super taknemmelig for det. Det er en fantastisk hverdag at kunne arbejde som personlig træner og hjælpe andre med at træne, blive bedre til at træne eller leve sundere og ændre deres livsstil og have muligheden for at have gjort det nu igennem 10 år. Så skete det også det for 5 år siden, at jeg blev præsenteret for et netværksfirma. Så på samme måde som du måske sidder her i aften og får, det kan være en præsentation af det første firma, måske du aldrig hørt om det før, men det kan også være, at du måske har været et firma tidligere og nu lytter på en ny mulighed. Men i hvert fald, ligesom vi sidder og kigger med i aften, så sad jeg også for 5 år siden for første gang og fik en præsentation af et netværksfirma. Og for mig har det siden den beslutning, hvor jeg sagde ja tak, det her det vil jeg gerne, gjort en kæmpe forskel. En af grundene til, at jeg synes, det giver rigtig god mening, var, at jeg havde mulighed for at hjælpe de klienter, jeg havde i forvejen. Men min helt store passion, det er at hjælpe så mange som overhovedet muligt med at leve en sundere hverdag, tage nogle klogere og nogle sundere beslutninger. Og der har jeg muligheden for at hjælpe langt flere mennesker via et netværksfirma. Og det er de sidste 5 år haft muligheden for at gøre stort set over hele verden og flere tusind mennesker, så det er super interessant. Og derudover så har det også givet mig en økonomisk frihed, eller i hvert fald en økonomisk større rådrum. Alene med Valentus har jeg i dag bygget en så fin forretning, så jeg faktisk har muligheden for her for 5 uger siden at flytte lejlighed, så i dag der har jeg muligheden for at sidde og arbejde herhjemmefra, hvis jeg har lyst til det. Og det næstbedste ud over udsigten, det er faktisk, at alle udgifterne i dag er dækket af Valentus, som egentlig bare er min sideforretning, og så har jeg stadigvæk min fuldtidsforretning som personlig træner. Så det I skal høre om i aften, det er mig, som fortæller omkring produkterne, og så egentlig endnu mere bagefter, selvfølgelig fra John Haremsa, som jeg har fået med i aften, som kommer til at snakke om forretning og hvorfor den her industri er så interessant, som den er. Så lad os hoppe ud i det. Jeg starter her, skal jeg selvfølgelig sige, med en dansk præsentation, og John har fået lov at fortsætte på engelsk. Han synes, det var lidt svært for ham at begynde at snakke på dansk, så jeg sagde, det er okay, tag den bare på engelsk. Og så ved jeg, at de fleste af jer vil være helt okay med det også. Og Christina, velkommen til dig fra Vesterbro. Indledningsvis skal jeg jo sige her, at Valentus kan hjælpe med mange ting, men 3 af de ting, som jeg ved, de fleste har en interesse i et eller andet omfang. Det er mere tid, det er flere penge, og det er sundhed. Stort set alle mennesker kan godt leve sundere på et eller andet måde, og rigtig mange mennesker har også brug for at tabe sig. Vi fik nogle tal for cirka et halvt år siden af sundhedsmyndighederne i Danmark, at nu er det faktisk næsten lige så normalt at have et forhøjet BMI, som at have et naturligt BMI. Så det er jo et tegn på, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som har behov for, ikke nødvendigvis vores produkter, men at leve sundere og tabe sig. Og hvis de ønsker vores produkter, jamen, så har de gjort en rigtig fin beslutning. Nogle produkter, der kan hjælpe dem med igen at tabe de kilo, som de behøver. Så vi har jo absolut et kæmpe potentiale med de produkter, som vi har. Vi har jo ikke kun vægttabsprodukter, men også livsstilsprodukter, hvor det her det er en af dem. Men altså generelt hjælper vores produkter folk med at leve sundere. Det andet perspektiv er, at der er også enormt mange familier, hvor det kunne gøre en stor forskel, hvis måske bare man tjener et par tusind kroner ekstra i måneden. Nogle ønsker selvfølgelig også mere, men langt de fleste vil det kunne gøre en forskel, hvis bare man har et par tusind kroner mere i måneden. Nogle har selvfølgelig større ambitioner og mål,
end andre, men som udgangspunkt, så ved jeg, at på den måde kan man gøre en forskel for rigtig mange mennesker. Så er der selvfølgelig måske også de mennesker, som i forvejen egentlig har de penge, som de ønsker. Det er også måske et resultat af, at de arbejder rigtig meget, så de savner måske omvendt tiden. Så det kan være enormt svært på arbejdsmarkedet at finde den her balance mellem de penge, man faktisk er tilfreds med, den livsstil, de penge kan give, kontra den måske også tid, man har med ens familie. Jeg ved ikke med jer, men jeg tror, vi alle sammen kan være enige om, at tiden med familie og venner er langt vigtigere end økonomi, men samtidig ønsker vi også at have en økonomi, som er relativt sjov, så man ikke altid skal vende hver sidste krone sidst på måneden. Men ellers som sagt, hvad er det for en produkt, vi har? Valentus har jo i virkeligheden i dag 7 forskellige produkter, og det vi er mest kendt for, det er selvfølgelig vores vægttabskaffe og den challenge eller det vægttabssystem, vi har, som vi i dag kalder 12 in 24. Det er egentlig bare navnet, vi har lavet på en challenge, og grunden til, at vi gav den det navn, det var, at de så hurtigt, at folk, som brugte kombinationen af vores kaffe, vores trim og vores immunboost, der kommer mere ind på dem alle sammen, gav faktisk vores kunder i gennemsnitsvægttab på omkring 12 pund, eller 12 inches vægttab i omkreds. Det er selvfølgelig ikke noget, de kan garantere, for det er jo vidt forskelligt, om man starter måske en vægttabsrejse på 5 kilo, 10 kilo eller 20 kilo. Så hvor hurtigt man taber sig, hvor meget man taber sig, er meget individuelt. Men det er i hvert fald navnet på vores vægttabssystem. Det hele startede med den her vægttabskaffe. Og jeg ved ikke med jer, men det som gjorde mig rigtig nysgerrig på Valentus for lidt mere end 6-7 måneder siden, det var, da jeg så et Facebook-opslag med en, der skrev et eller andet, vægttabskaffe. Vægttabskaffe. Jeg har hørt rigtig mange ting i fitnessindustrien, og også hørt om mange spændende produkter i netværksindustrien. Men der var et eller andet ord vægttabskaffe, som fangede min interesse. Både fordi jeg aldrig havde hørt om det før, så det gjorde mig nysgerrig, men også fordi jeg synes det var super genialt. Jeg synes det var genialt, at jeg mere tænker over det, så jeg fandt ud af, jamen det som Valentus egentlig har gjort, det er, at de har integreret en løsning i en allerede eksisterende vane. Og prøv at tænke over det en gang. Vi har integreret en løsning i en allerede eksisterende vane. Og med det der mener jeg, at langt de fleste mennesker i dag drikker kaffe, og langt de fleste mennesker har også behov for at tabe sig eller leve sundere. Så i stedet for at man skal tilføje en masse nye vaner, piller, CX, mærkelige kostplaner, som man ikke altid kan overholde, hvor smart er det så ikke, hvis det eneste man skal gøre, det er at bytte 1 eller 2 kopper kaffe om dagen, og nu lever man pludselig sundere og kan begynde at tabe sig. Det synes jeg var super smart. Så er det selvfølgelig også klart med det brand, jeg har, og med det arbejde, som jeg har, at det er enormt vigtigt for mig, at det er nogle produkter, jeg kan stå inden for. Faktisk det allerførste, jeg studerer fra A til Z og virkelig i dybden, det er, hvad er der i produkterne? Og først når jeg personligt kan sige, at jeg kan stå inden for alle de her produkter, går jeg videre og analyserer forretningen. Så det I kan vide, det er, at alle vores produkter er 100% naturlige. Der er ikke nogen kunstige farvestoffer, sødestoffer, smagstoffer, mærket i nummer i. Så 100% naturlige produkter. Og kaffen her, den er startet med at være bygget på en helt almindelig kaffebønne, og så har man tilføjet forskellige urter og aminosyre, vitaminer og mineraler, og det er dem, som går ind og har en effekt på ens vægttab. For eksempel så kan det være, når man har drukket kaffen i flere dage, man begynder at mærke, jeg er ikke så sulten længere, eller den der søde tand og trang, jeg havde til at måske at spise et eller andet sukker i løbet af eftermiddagen, når jeg fik det her crash, som tror jeg mange af jer kender ved 3, 4, 5 tiden, eller om aftenen efter aftensmad, når man lige har lyst til at tage et eller andet, inden man går i seng. Helt naturligt får man altså kroppen i balance, og de her ting, de forsvinder. Og det gør jo bare, at det er så meget lettere at tage nogle sunde beslutninger, hvis ikke længere kroppen skriger efter enten mere mad eller usund mad. Et andet produkt vi har, som er produkt nummer 2 i forbindelse med det her 12 in 24 system, og jeg skal måske lige tilføje, at kaffen tager man som det første om dagen, altså om morgenen. Det er sådan en lille brev, som vi ser på billedet, som man hælder ned i glas, og så tilføjer man noget kogende vand, og så har man helt almindelig morgenkaffe, som man kender sin næstkaffe osv. Trim fungerer egentlig på samme måde, den har lidt om andre ingredienser, men virkestofferne eller virkningen er det samme, altså mindre appetit, sukkerkontrol. Den her blander man til gengæld med koldt vand, den smager sindssygt lækker, der er egentlig bare en form for en ananassaft, og den tager man altså inden ens aftensmåltid, cirka en halv time før, så den har en effekt, inden man skal spise. En lille bonusinformation, hvis du allerede har købt produkterne eller bestiller her i aften, det er, at du skal helst drikke dine produkter cirka et kvarter efter du har mixet dem. Det er det ligesom, hvis du laver en frisk juice, jo længere tid den står i ilter, jo mere næring og vitaminer og mineraler vil den miste, så det samme det gælder selvfølgelig her. Sørg for at drikke produktet umiddelbart efter du har blandet det.
Et tredje produkt, lige præcis i det system her, det er altså vores immunboost. Og vores immunboost er i virkeligheden bare en lille stik, fyldt med alt, eller nogle af de bedste ting, må jeg hellere sige, fra naturen. Så det er ikke sådan, at vi har været ude i den dybe regnskov og finde nogle ting, som jeg aldrig har hørt om. Vi har egentlig bare fundet nogle af alle de bedste ting, som vi allerede kender til, og så lavet dem i de rigtige kombinationer, så har de bedste virkeffekter i kroppen, og så er det samtidig smager super lækkert. Det, som I vil opleve med immunboost, udover det booster, altså immunforsvar, får jeg celler til at fungere bedre, og man kan sige, hele essensen af en sund krop, både en sund krop i form af bedre velvære, men også en sund krop, som bedre måske kan gøre, at du begynder at tabe dig. Alt det starter med nogle sunde celler. Men det, som I også vil opleve med immunboost, det er, at vi får en feedback. Rigtig mange siger, at de sover bedre. Og det er også en af grundene til, at vi skal tage den om aftenen, nemlig i går seng, det er at få en bedre og en dyb søvn, og de fleste, uden at være fitnessekspert, det ved også godt, det er om natten, at kroppen den restituerer, både genopbygger muskelceller, men også hudceller og alle de her ting. Så en god nat søvn er jo ekstremt vigtig af rigtig, rigtig mange årsager, og det går den her så ind og hjælper til. Så super, super simpelt, som vi plejer at sige, just add water. Det eneste, du skal gøre, det er at tilføje vand til dine produkter, og drikke dem 3 gange om dagen. Morgen, middag og aften. Vi har selvfølgelig super mange testimonials. Her har jeg bare lige sammensat nogle af de screenshots, som vi kunne tage fra vores Facebook-gruppe. Men hvis ikke du allerede er inviteret til den gruppe, som hedder Best Weight Loss Coffee på Facebook, så vil jeg varmt anbefale, at du tager fat i kontaktpersonen med det samme og siger, vis mig lige den her gruppe, som Brian snakkede om på præsentationen i aften. Vi har altså en unik Facebook-gruppe med over 60.000 medlemmer, som er kommet derind på under et år. Der vil I kunne se hav af historier. Men altså allerede i Danmark nu her, hvor vi kun har været i gang i cirka 7 måneder, har vi også allerede rigtig mange gode produkthistorier. Vi har som sagt i dag 7 produkter, og for nylig, da vi kom hjem fra Toronto, da vi havde vores årlige event, lancerede firmaet nogle nye produkter. Og den ene var blandt andet den her. Hvad det er for en bandit, det kommer jeg lidt ind på senere. Men egentlig en ny kombinationspakke, så nu har vi faktisk 2 forskellige vægttabssystemer. 12-24. Egentlig kan man sige, at alle kan bruge begge systemer. Men de lavede den nye pakke her til de folk, som måske tidligere har haft svært ved at tabe sig. Eller de folk, som har haft et rigtig fint vægttabsforløb, men så lige pludselig ramt en mur. Jeg tror, vi alle sammen kender det her med, at vi stagnerer og ikke rigtig kan komme videre. Det kan nogle gange være, fordi man skal have renset ud, man skal have affaldsstofferne ud af kroppen. Og så kan det også måske være nogle gange, at man har levet usundt i lang tid og beslutter, at nu skal jeg tabe mig. Og så begynder man at leve sundt, og man begynder at træne, og man føler, at man begynder at gøre mange ting, men alligevel vil kroppen ikke rigtig give slip. Og det er ofte måske, fordi man mange gange har været så meget i ubalance. Så selvom man lever sundt, og man lever sundt, og man lever sundt, og man lever sundt, så sker der ingenting, før der måske går rigtig, rigtig lang tid. Og desværre er der mange mennesker, der giver op, inden man når dertil, hvor man får effekten af de gode beslutninger, som man har taget sig. Men der kan man altså bruge vores detox til at komme i gang, eller tage den, når man begynder at stagnere. Der kommer en lille smule mere ind på produkterne, og også på den her, på de næste slides. Som sagt, de har lavet en detox, og når man køber en detox, så får man en kasse, og i den kasse er der altså 2 forskellige detoxer. Den eneste forskel det er, at den ene skal du drikke om morgenen, og den anden skal du drikke om aftenen. Der er enormt mange spændende ingredienser i alle vores produkter, og jeg har ikke mulighed for at gå ind i dybden i aften, fordi så kunne jeg sidde og snakke rigtig lang tid om det. Jeg vil også gerne give noget tid til John Haremsa. Men jeg vil sige, hvis der er noget generelt, I gerne vil vide omkring produkterne og ingredienserne, så går jeg ind på valentusproducts.com, og så kan I se alle ingredienser. Men altså den ene detox, den afgifter kroppen, og den anden detox genopbygger kroppen. Så er der den her Purell Max, som jeg tog lige før. Kort sagt, 11 mineraler, nanoteknologi. I sprayer den under tungen, der bliver den hurtigt absorberet, og allerede inden for 5 minutter går den altså ind og booster jeres røde blodceller. Kort fortalt, vi har 2 blodceller, de røde og de hvide. De hvide det er primært vores immunforsvar, og de røde det er dem, som har til funktion at levere ilt og næring til vores celler. Og så kan I jo selv regne ud, at hvis du, inden du bruger produktet, har nogle blodceller, der er klistret helt sammen, og de sidder tæt sammen, og de kommer ikke så langsomt, ikke så hurtigt igennem systemet. Efter sprayen 4 minutter senere, lægger de alle sammen en og en og går langt hurtigere igennem systemet. Vi har en video, der viser, hvor unikt det er, men helt simpelt et produkt, som går ind og booster jeres røde blodceller. Sidst, men ikke mindst, det er den, som jeg sidder og nyder her faktisk. Vores energiprodukter faktisk var det allerførste, som Valentus lancerede. Et meget sundt og alternativt
til alle de energidrik, der findes i forvejen. Både alle dem, der drikker alt for meget kaffe, fordi de er kaffe, koffein og energiafhængige, eller også alle de mennesker, eller unge mennesker desværre, som drikker Monster, Red Bull, Hustler, you name it. Det her, det er ikke bare et ikke usundt produkt, men det er et super sundt produkt. Så udover at I får god energi, så får I også rigtig meget næring i kroppen. Vi får rigtig mange antioxidanter. Yes, jeg prøvede at speede en lille smule op til sidst her, og det var egentlig for igen at kunne give mere tid til John Haremsa. Så det var produktgennemgangen, der var 7 forskellige produkter, og som sagt, hvis du ønsker at vide mere om produkterne, må du meget gerne komme direkte til mig, vedkommende som er inviteret, eller gå ind på vores side, valentusproducts.com. Der kan I se alle informationer og alle ingredienser. Med de ord, så skifter jeg lige over til engelsk og præsenterer John, som kommer til at fortsætte herfra. Okay, John, I'm sorry I took a little bit more time than I expected, but I get so excited when I have to talk about the products. You know, I could talk for maybe 1 more hour, but I also want to leave some room for you, because I'm super excited, and I'm also very honored that you want to take your time tonight with our team here in Denmark. And tonight, I told the team and the guys and the guests that you will be talking about Valentus, the company, the compensation plan, and why network marketing is such an interesting industry. So I think all I have to do now is give you some sound. Otherwise, it's going to be a pretty boring presentation. Can you hear me? I can hear you, so you have sound. Okay, I'll unmute myself. And John, this show is yours. Okay, well, thank you, Brian, and super excited to be with you all here this evening. Looks like we've got a nice group on, and good evening to everyone. You know, before I start out, I was actually watching a documentary titled Happy. And in the documentary, they said that Denmark is in the top 3 happiest places in the world to live. And so I was like, wow, I know people in Denmark, and I believe, Brian, I'm looking at coming over there. First part of September we talked about, and so I can't wait to come to this happy place. So, well, listen, everyone. Before I jump into my portion here this evening, let me just take a few minutes for those of you that may not know me and share a little bit of my history or my background. I've been involved in this industry of network marketing now for 28 years. I came to the industry with no business, no professional, no sales background whatsoever. I was a blue-collar worker, a welder, actually. I was a welder, started right out of high school, and so had never sold anything before in my life. And I guess like many people, had some skepticisms or, preconceived notions about the industry. And what I've learned now, having been involved in this industry as long as I have, is that network marketing is simply the most efficient, effective, fundamental way to bring a product from manufacturer to end line user. And it creates a very unique opportunity for people like you and I to have our own business without all the overhead and the stress and the risk and the pressures of a traditional type business. And we can, market all over the world. And that's what's exciting about Valentus, is this is a global opportunity as well. But, for me, it's been unbelievable. I've earned now just over $17 million in commissions in my 28 years, and I believe Valentus is going to be the biggest thing that I've ever done. One of the reasons I had made a move to Valentus from where I was for 12 years, where I'd made my biggest money, is Brian talked a little bit about the owner, Dave Jordan. I had known Dave for 12 years. Dave actually used to be in my organization in a previous company as one of the top earners, and Dave kind of tells a story about how he had been with 3 other companies and had his heart broken 3 times, and really his inspiration, besides delivering great products to the marketplace, but his real inspiration behind Valentus was to do the industry right, to create a culture, an environment for people like you and I, to feel safe and comfortable, and not let have these greedy companies and bad owners take advantage of us. So
what that's worth, that's one of the main reasons that I chose Valentis. Besides, like Brian talked about, the coffee industry, simply, the easiest thing I've ever in my 28 years ever have done, sold, or talked about. I'm looking at my slides here, and the first slide, what are people looking for? And I believe this is worldwide, right? It's not just the US. I'm certain it's true in Denmark. People want better health, they want more money, and they want more time. And that's what's so exciting about what we do. And the offer is we can do something part-time, learn as we earn, grow into this, and we can, improve our health and the health of others. We can make that extra income and possibly even full-time income if you so desire. And through the leverage opportunity of involving other people and involving other people and so on and so forth, we can create more time through the leverage of other people, where we remove ourselves from that day-to-day activity of generating that income. I mean, whether I would have jumped on here today or not, this would have went on, this presentation. And people are consuming the products all over the world, whether I get up or not. And it creates that residual income, which gives you more time to do the things that you enjoy. See here. And I think this is probably, well, maybe not in Denmark, because you guys are the happiest people on earth, but around the world, in most cases, they say, let's just say a large percentage of people are worried every evening, go to bed worried about their finances and about their health. Going to pop ahead. The industry of network marketing. It's a global industry. It's $178 billion worldwide. It's larger than the movie industry. It's larger than the music industry. It's larger than the NFL. It's an enormous industry, and that's really all it is another form of distribution, right? And when I say that, I mean that traditional methods of distribution, right? Retail, say a retail store of some sort. About half of the cost, 50% of the cost of a product in any retail environment is advertising. Paying actors and athletes and high budget advertising campaigns, literally hundreds of millions of dollars to get you to pick those products off the shelf and purchase them. Well, network marketing, simply, it's another form of distribution. Rather than paying the actors and the athletes and the high budget advertising campaigns, we pay real people with real results, and really what makes more sense. And that's what's so powerful about this industry is we can reach people that may not have ever heard of a product. The products you find in this method of distribution, such as Valentis, you'll find to be of higher quality than traditional methods of distribution. And the reason is because it's a results-driven business model, where retail is many times a price-driven business model. When you compete with price, quality gets sacrificed. In Valentis, in network marketing, our results, our growth depends on the product working. Depends on results. So you almost always find a higher quality of product, and that's what's driving Valentis, is the incredible results people are experiencing across the country and across the world. In my 28 years in this industry, what I've learned is that all of these companies, indoor opportunities, are made up of 5 critical elements, right? The company, the products. Brian did a great job talking about these products and what they address and what they do and how great they are. The compensation plan, the timing, and the training and support. And if 2 of these elements are missing, I mean, it doesn't matter how good we are or how hard we work. I mean, despite our best efforts, we struggle. It's when all 5 of those elements come together where the magic happens and the fortunes are made. And that's exactly where we are here today, with Valentis, is all of those elements, all of those critical elements are in place. And that's like I said, where the magic happens. If 2 or 3 elements are missing, that's where people struggle. And I think that's what Brian recognized, and the training and support and all of the things in place here. He had mentioned, our founder. I won't get into great detail, just other than I've known this guy for 12 years. And really, what makes up a company is people. It's not bricks and mortar; it's people.
You know, if it's not good people, it's not going to be a good company. If you've got good people, you've got the basis, the foundation for a good company. You know, the name Valentus is a Latin word for prevail. This is a snapshot of our home office, which is in Sioux Falls, South Dakota. We have experienced some phenomenal growth. Our first year in business, 300,000 in sales. Year two, 2015, 3 million. This past year, 2016, 32 million. That's 1,000% compounding growth. Now, we can't grow 1,000% this month, or, you know, that, what would that be? 320 million. But I believe we're going to do, you know, 50, 60 million in 2017. And 2018 is going to be that massive year of growth. You know, I'm just going to touch on this because I've struggled with my weight my whole adult life, and every diet I've ever been on, you know, can kind of be summed up by one word: it's miserable, right? And that's why so many diets fail, is because people are miserable. You might do them a week or two, they might even make it a month or so, but very few people do it long term. And that's what's so brilliant about Valentus and his products, is it's long term, right? With the cost, and you're already spending money on coffee, you're already in the habit of drinking it, so it increases compliance. I'm going to pop through this because Brian covered this, and I want to talk about timing. You know, one of those 5 critical elements is timing, and every company tells you that the timing is perfect, but timing is a factor of numbers, and there's only 2 numbers that matter. It's how many distributors are there and what's the sales volume. And if either one of those numbers are big, you've missed it from a timing standpoint. But where the real wealth is created in this industry is in, did you do that, Brian? Is in this sweet spot, you know, right here. That's where the real growth is created, the real wealth is created. And we're right now at that $4 million, you know, that $4 million a month point. And somewhere, and what happens is this, is when a company is brand new, there's not a lot of evidence of success. And so it's very difficult, kind of like fishing, and there's no fish biting. You know, you get all excited about going fishing, but when the fish don't bite, then everybody wants to go home. At about 2 million a month is that tipping point where the fishing starts getting really good. There's evidence, there's proof, people are making money. And that's where that's when it goes into momentum. And when it approaches that $8 to $10 million a month range, is where it goes into critical mass. That's what I believe 2018 is going to be for us, is that critical mass window. Is 2018. I see Brian's erasing. Is that you, Brian, erasing? Yeah. So it's because when you skip the slide, it's going to stay. That's why. Oh, okay. I didn't realize that. Okay, so. You know, the key is to build this large base, have a group of people in your business when we hit that tipping point of 8 to 10 million. So you're positioned to capitalize on this growth. And it's not just about Denmark. I mean, you're going to know people, just like I live in the US, Brian lives in Denmark. You know, I was talking to, I think it was Mona or Camille, they have somebody in Vancouver, right? And it bounces all over the world, but you build this base, so when this company goes vertical and hits that critical mass, you're not standing there with one fishing pole, right, thinking it's the best fishing in the world. Rather, you're driving a boat, and you've got 1,000, you know, 5,000 people fishing out of your boat. So it magnifies, multiplies your efforts. And so if you understand the timing, because every company says the timing's perfect, but timing is a factor of numbers, and the timing here at Valentus truly is perfect. Now, compensation plan, I mentioned it earlier, that 50% of a product in a retail environment, you know, out of a store is mostly advertising. Here, that's what funds our compensation plan. 7 profit centers. I'm not going to get into them because they're too complicated. I think what most people want to know is, what do I do and how much can I earn? And so I break it into basically 4 ways we make money. The first one is immediate income, something you're in control of. Somebody buys a product, or you enroll somebody new. You bring somebody new into your business, almost like opening up that new franchise, you know, opening up an outlet, right? Every time you bring somebody new, you earn money by bringing that new person in. The second way we make money, skipped ahead. Oops, I said in the second way.
Okay, the second way we make money, which isn't pictured up here, but it's called leveraged income. You're leveraging the efforts of other people. You bring people in and you can benefit off of their efforts as they go out and grow the business. And then we have residual income. This is that mailbox money. This is people using the products every single month, which people do that every single month. And you know, nothing more consumable than coffee, right? And then we have bonus income. I mean, literally tens of thousands of dollars to be earned in bonus income. And you know, where you are in the business will determine what bonus you know, would be appropriate or be of value to you. The question many people ask is, you know, what you know, can I do this? And really, this, you've learned everything you need to know in network marketing kindergarten. It's called show and tell. We tell stories about our company, about our products, about what's happened to us and what's happened to others. And very simply, you know, when you're excited about something, when you really believe in something, that belief is influence. It attracts people to you. And, you know, what we have here at Valentis is very easy to get excited about. Our products, you know, the opportunity to learn as you earn, that global opportunity that you have living in Denmark, but can market and have a business all over the world. That's incredible. It's exciting. And your job is to share that with others. And we have all kinds of tools to help you do that. You know, your own websites, right? And then we have follow-up. You know, people like Brian and Mona and Camille, all these other people that are there to help you with the follow-up process. Facebook has become a very big part of our business, and any social media is a big part of network marketing today because it's so easy to reach people. And so we've had people, we have something called legacy bonus. We've had people made legacy bonus simply by making this post on Facebook in their status that they're drinking weight loss coffee. It creates an interest. Matter of fact, I would go as far, if you haven't done this already, if you were to make a post, you know, that you just started drinking weight loss coffee, if you haven't already, you'll have people asking you questions. You know, how much is it? Where do I get it? You know, what does it taste like? How does it work? And that alerts their friends, and it can begin to network. And matter of fact, you know, Brian and I connected through Facebook. Have websites, as I mentioned. There's a one-time $20 application fee. It's lifetime. You get 7 websites. The company manages them. There's no additional cost, no monthly cost. They're designed to support you, to help you share the business with the people you know and the people you meet all over the world. And you know, as far as you know, getting started, you know, I tell people there's basically 4 packs. We have a basic pack, which is the highest cost, actually, known as $59. It's the highest cost that you pay for the product, which is $59. You know, which is, you know, the 1 box. And then you can get a little better value with the 3 box, $129. A little better value again with the 6 box, but the best value is the 16 box. And then the 16 box opens up the compensation plan, you know, to where you can maximize the earnings. You go from earning 5% to 20%, right? So, and it gives you that workable inventory. It gives you products to sample and sell and use. You become an automatic Ruby in our plan, which opens up the legacy bonus and the matching check. So what I tell people is this: you should get started somewhere between serious and nervous. You know, the exciting thing that in my 29 years in the industry, when people join Valentis and they buy a business pack, I know they're not going to get stuck with product, because you can't not sell weight loss coffee. I know that these are products they're going to use, and if they're willing to say weight loss coffee, they're going to have people that want them, right? And so you can bring people in with that business pack with a very strong feeling and belief that they're going to be able to go out there and move that product and turn it into profit, right? And that's what we want to do, is we want to put the biggest check into your pocket as fast as possible, because we know that's going to excite you and it's going to attract others. And that's what our comp plan is designed. It's designed for the masses. And so, Brian, that's really what I wanted to share. I can't wait to make it to Denmark. You know, I can't wait to meet all the people that have
growing. I congratulate all of you. I know 2 brand new emeralds last month, Camille and Mona, and we've got so much exciting things happening around the world. You guys as a team together have put Denmark on the map. I was talking with Terry Recknor, our VP of international expansion, and I know that the process has started there to make to make shipping easier and to make business even easier and better for all of you over there. So Brian, I'm excited to be here with you and talk to all your folks. I'm happy to come on whenever I'm needed, and appreciate you all very, very much. So Brian, back to you. Okay, thank you very much, John. Thank you much for your time. You're welcome. Okay. Anything, Brian? Any questions or anything you'd like me to touch on before you close out here? Or? We could ask just the guest. I don't have any questions, but we can ask the guest if you like to. Okay, så hvis der er nogle af jer gæster eller andre, som sidder og lytter med, som har spørgsmål, som er relevant for præsentationen i aften, det er selvfølgelig mest relevante spørgsmål, hvis I sidder og lytter med for første gang som potentielt nye kunde eller potentielt nye forhandler selvfølgelig. And if there is not any question, please in the chat give John a lot of love, like thank you John, whatever John, just I really appreciate that you spend the time, John, and I'm sure the team is the same. You're welcome. Thank you. I'll let you guys go. Okay. Have a great night, John. Talk to you soon. Okay, bye now. Okay. Det var alt. Fantastisk, at han tager tid ud af sin kalender og hjælper os og er med til at præsentere muligheden her. Nu har vi faktisk været igennem det hele og holdt det på 40 minutter. Det er jeg sindssygt glad for. Til gengæld forstår jeg ikke, at mit kamera ikke fylder mere. Det kan jeg måske prøve at lave om på. Heller ikke fordi det er super vigtigt. Nej, men det lader jeg være. Men i hvert fald, I har hørt omkring produkterne, I har hørt omkring forretningen. Nogle af jer, typisk er der 3 typer mennesker efter sådan en præsentation. Den ene, det er ham eller hende, der siger, det virker sindssygt spændende, lad mig være med det samme. Der er selvfølgelig nogle fordele ved at tage beslutningen før andre. Jeg vil ikke gå så meget i detaljer, men jeg vil helt sikkert sige, hvis der er typen, som er klar til at springe ud i det med det samme, så er det klart det mest fordelagtige, man kan gøre. Der vil naturligvis også være nogen, der siger, at produkterne eller forretningen er slet ikke noget for mig, og det er også helt okay. Og til jer, som skulle være nogle af dem, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du alligevel tog dig tiden til at lytte, hvad vi laver, hvad det er for produkter, vi arbejder med. Så er der selvfølgelig også den sidste kategori, som der nu tænker, det virker egentlig meget spændende det her, men jeg vil gerne vide lidt mere om det her, eller jeg vil gerne vide lidt mere om det her. Og til jer, som skulle være der midt imellem, hvor I egentlig gerne vil det, men der er lige nogle ting, I skal have afklaret, så vil jeg varmt opfordre jer til at skynde jer at gå direkte tilbage til vedkommende, som har inviteret dig til præsentationen i aften. Noget, som I alle sammen bør gøre, uanset hvad. Det er det, som står på min telefon her. Pre-enroll. Man kan gratis pre-enroll i vores forretning, og det giver jer altså rigtig, rigtig mange fordele. Jeg vil ikke sidde og gå i dybden med, hvad det vil sige at pre-enroll, men jeg vil sige, hvis du ikke ved, hvad det er, igen, skynd dig at skrive til vedkommende, som har inviteret dig. Sørg for, at du bliver pre-enrollet. Det kan være afgørende for din fremtid, hvis du vælger at være en del af Valentus. Så med de ord, tusind tak til jer alle sammen. Tak for i aften. Jeg håber, at jeg ser nogle af jer på den anden side snart som en del af vores team, eller måske bare en af vores nye kunder, som får stor gavn af vores fantastiske produkter. Så tusind tak for i aften alle sammen.